bila kita kata hospitality ni, jangkaan ataupun expectation people to those yang bekerja ni adalah daripada segi you punya penampilan diri. Yang saya sebut yang pertama tadi itu wajib. You punya rapi, kekemasan dan juga you punya professional. Because especially to those yang bahagian kita panggil front of the house, you are the representative of the company. You adalah duta syarikat. Image tu datang, betul. Image tu datang daripada orang yang dekat depan tu. Okay? So macam mana sekalipun kena jaga personality you. You punya penampilan diri. So bila kita sebut penampilan diri ni, dia termasuk dengan kita punya hygiene, kebersihan, iaitu rambut, kita kata bau badan. Yes, bau badan, betul. And then maaf ya, Cik Nabil, janggut. Dia tak kami bagi tahu dalam konteks kami ya. Okey, so maknanya kemudian kuku, itu semua termasuk dalam kita panggil kekemasan ataupun kita panggil daripada segi hygiene tu tadi. Dia termasuk dalam skop ni juga. Kalau jenis yang suka pakai aksesori banyak yang macam Mami Jarum tu, janganlah. Industri tak kena kan. Duk gelang gini-gini banyak sesama kan, tak boleh lah. Waktu saya tak duduk front office saya ambil uduk janggut masuk Sebab kita ada reason. Betul. Kalau yelah kita makan, kadang-kadang kan kita tak tahu. Kadang-kadang kan that's why kalau kitchen tutup kepala semua kan dengan topi and then dekat neck dia semua ada. Sebab kita tak nak nanti ada tiba-tiba ada makan-makan ada yang tak berkenan pada dalam